Tupac Amaru Shakur cyangwa Tupac ushaka kandi wanamwita Pac cyangwa Makaveli. Yavutse ku itariki ya 16 Kamena 1971. Avukira Harlem mu gace ka Manhattan muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomoka kuri Afeni Shakur na Billy Garland. Uyu munsi reka turebe ubuzima bwe, ibyo benshi batagiye bamenya ku buzima bwa Tupac, ndetse n'ibintu byinshi bitangaje Tupac yagiye akora kuva kivuka kugera ashize mu mwuka. Guhaye ikaze, iyi ni The Main TV, bantati wa Cobra. Ushimiye ko tugiye kubana. Ubundi amazina ya Tupac nyakuri ni Lezane Parish Crooks. Ryaje guhindurwa kuko ngo nyina yatinyaga ko abanzi be bazagirira nabo umwana we, dore ko yari afitanye ibibazo na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gutandukana n'umugabo we Billy Garland, ari nawe papa wa Tupac, akajya kubana na Muturu Shakur, ubwo ngo amazina ya Tupac yahinduwe. Tupac yatangiye guhura n'ibibazo kuva akiri umwana. Yavutse sekuru Elma Geronimo Platt yaratawe muri yombi ashinjwa kwica umwarimu mu 1968, mu gihe umugabo wa mama we nawe yari ari ku rutonde rw'abantu bashakishwaga na FBI mu mwaka wa 1982. Akaba yarashinjwaga kuba yarafashije mushiki we gutoroka uburoko ubwo yari afunze, nawe ashinjwa kwica umuntu. Muturu yaje gutabwa muri yombi mu mwaka wa 1986. Tupac kandi yari afite abavandimwe batatu, bamwe bari no mu ndirimbo ze. Mu mwaka wa 1986 umuryango wa Tupac wavuye muri Harlem wimukira i Baltimore muri Maryland. Icyo gihe yari arangije umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Bageze Baltimore yagiye mu ishuri yigisha ubugeni. Tupac yiga ibijyanye no gukora imvugo ndetse na jazz. Igihe yigaga muri iri shuri, Tupac yahawe ibihembo bitandukanye by'uko ari we muraperi mwiza kuko habaga n'ibitaramo. Muri iri shuri kandi yibukwa nk'umwana wamenyekanye kubera kwitwara neza mu bandi bana, kumenya kurapa no gushobora kumenyerana n'abandi bana uko baba bameze kose. Tupac yakundanye na Jada Pinkett, ubu witwa Jada Pinkett Smith, akaba ari umugore w'icyamamare Will Smith. Bakiri abana nibwo bakundanye, kugeza igihe Tupac yapfiriye. Muri documentary Tupac Resurrection, Shakur yaravuze ati, Jada ni umutima wanjye, azaba inshuti yanjye mu buzima bwanjye bwose. Jada Pinkett, Jada is my heart, you know what I mean? She will be my friend for my whole life. Well, maybe I'll be down to scoop you up later in life. You ain't all shriveled up. We'll be all together. Be like Ozzy Davis and Ruby D. Vic, you know you always got a place in my heart. Pinkett nawe yamwitaga inshuti ye y'akadasohoka. You know, talk about my relationship. Akanavuga ko ari umuvandimwe we, ngo kuko ukuntu babanaga byari birenze ubucuti busanzwe. Tupac yanditse ibitabo n'imivugo kuri Pinkett bigaragaza ukuntu yamukundaga. Bakiri no mu ishuri bahoraga bajyana mu birori. Mu 1988 umuryango wimukiye muri Marin City muri California, ahita ajya mu ishuri rya Tamalpais High School. Tupac yatangiye kuzamura ubumenyi bwe mu bijyanye no kurapa mu mwaka wa 1990, atangira gukora indirimbo. Muri uyu mwaka yahise asohora album ye ya mbere yise Tupac Lips Now. Mu mwaka wa 1993 yakoze album ye ya kabiri yise Straight for My Niggas. Mu 1993 yakoze itsinda ryari ririmo Big Sky, Makadoshis, umuvandimwe we Moprem Shakur na Rated R. Iri tsinda bakoranye album imwe bise Thug Life Volume 1 mu 1994, ikaba yaranakunzwe cyane. Muri album kandi harimo indirimbo nka Pour Out Little Rica ya Tupac yakozwe na John J. Jackson, wanahise unamukorera album yakurikiyeho yise All Eyes on Me. Umuziki wa Tupac wibandaga cyane ku birabura, ubwigenge, akarengane, ubukene n'ubugome bwa polisi.
Umwe mu bantu Tupac yashakaga kwigana harimo nka William Shakespeare, Niccolo Machiavelli, Donald Goines, Sun Tzu, Kurt Vonnegut, Mikhail Bakunin, Maya Angelou, Alice Walker na Khalil Gibran nk'uko yabigaragazaga mu ndirimbo ze. Tupac nta dini na rimwe yemeraga, gusa zimwe mu ndirimbo ze nka Only God Can Judge Me nimwe mu mvugo zigaragaza ko yemeraga Imana. Tupac yagiranye ibibazo bitandukanye na leta, akenshi akaba yarabazwaga amagambo ari mu ndirimbo ze, kenshi wasangaga avuga abagabo b'abirabura. Kenshi iyo mu bitaramo bye habaga ikintu kitagenze neza, nk'uko hari n'igihe abantu barwanaga bashaka ko abasinyira autographe bakanarasana, ibi byose byaramubazwaga, rimwe na rimwe akanabifungirwa, agatanga amafaranga menshi cyane y'amande kugira ngo abarekurwe. Mu 1993 uyu muraperi yatawe muri yombi na bagenzi be bashinjwa gufata ku ngufu umugore wo muri hotel. Nubwo yahakanye ko ntabyo yakoze, ntibyamubujije gufungwa, ndetse amaze kurangiza igihano agisohoka muri gereza yahise asubizwamo kubera ukuntu yitwaye bamufunguye, ahita asabirwa kumara iminsi 120 mu munyururu. Nanone mu Gushyingo mu 1994 habura umunsi umwe ngo aburane ku cyaha cy'ubusambanyi yaregwaga, yarashwe inshuro 5 kubw'amahirwe ntiyapfa. Nyuma yo kuva mu bitaro byahise bimwakira amaze kuraswa, yahise ajya mu rukiko kuburana ibyaha bigera ku 9 yaregwaga, ahamwa na 3 ku bindi 6 abumwere. Yahise akatirwa igifungo kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 4 n'igice kubera icyaha cy'ubusambanyi cyari cyamufashe. Kuva mu mwaka wa 1995 yakoraga igihano mu buroko, anasohora album ye yise Me Against the World, yabaye ya mbere kuri Billboard. Undi muntu wakoze album igakundwa kandi ari muri prison nyuma ya Tupac ni Lil Wayne. Tupac igihe cyose yari ari mu buroko ngo bagenzi be bamubwiraga ibya Illuminati. Amwe mu magambo atangaje Tupac yavuze mbere yuko yitaba Imana hari nk'aho yagize ati, nizera ko iyo ukoze ikibi kikugarukira. Kubw'ibyo ikibi cyose nakoze ngiye kubona ingaruka zacyo, ariko mu mutima wanjye ndumva nkora ibyiza, bityo ndumva ameze nk'ugiye kujya mu ijuru. Nimara gutabaruka abantu bazamenya ko ibyo navugaga ari ukuri. Aya ni amwe mu magambo Tupac yavuze mbere yuko yitaba Imana. Byagenze gute umunsi Tupac araswa? Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 9 mu 1996 Tupac yazindutse yerekeza mu mujyi wa Las Vegas ubarizwa muri leta ya Nevada kugira ngo abashe gukurikira umukino wa box wari urimo guhuza inshuti ye Mike Tyson na Bruce Seldon. Akigera Las Vegas mu masaha y'amanywa yahise afata icyumba muri hoteli izwi cyane yitwa Luxor Hotel Casino. Uwo murwano wari witezwe n'abantu benshi ku buryo MGM Grand Hotel wari kuberamo yari yakubise yuzuye, na Tupac ntiyabonye uburyo ajya kurara muri iyo hotel. Tupac akaba yari yazanye na boss we Marlon Knight, umwe mu bashinze studio Tupac yakoreragamo ibihangano bye, bari bazanye ngo birebere uwo mukino. Tupac hamwe n'abari bamuherekeje barimo Knight, umurinzi we Frank Alexander ndetse n'inshuti imwe ya Knight, bafashe imyanya mu gice cy'abiyubashye, aho umwanya umwe wishyurwaga amadolari agera ku 1,000 cy'amadolari y'Amerika. Hashize iminota 2 gusa nk'umurabyo, Mike Tyson yateye igipfunsi cy'akataraboneka Bruce Seldon, ahita agwa hasi, ibi bita knockout cyangwa KO. Umunsi urangira utyo, umukino uhita urangira gutyo. Iyi nayo yahise ijya mu mateka nk'imwe muri KO zihuse zabayeho mu mateka ya boxe. Abantu batangiye gusohoka banyuranyuranamo, bamwe banijujuta. Tupac, Knight ndetse nabo bari bari kumwe batangiye gusohoka, nabo bageze ku muryango habayeho kurwana gutunguranye hagati ya Tupac nabo bari bari kumwe, aho bacakiranye na Orlando Anderson, umusore w'umuraperi wo mu gace ka Compton i California, hamwe n'inkoramutima ze. Ni kwa kundi udusiko tw'abantu duhurira ahantu ukatubona bararwanye. Agasiko ka Tupac nako Orlando Anderson wari umusore w'umuraperi ukiri kuzamuka muri ako gace ka Compton California, bahise barwana. Imirwano yahagaritswe n'abarinzi ba hoteli. Kubw'amahirwe Tupac ahita yerekeza mu cyumba cye aho yari asanze fiance we Kadada Jones.
Amaze guhindura imyambaro, Tupac na Suge Knight bahise berekeza mu gace ka Paradise Valley mu mujyi wa Las Vegas kuri villa kataraboneka ya Suge Knight. Ahagana mu masaa 4 z'ijoro, Tupac, Suge Knight ndetse n'abarinzi babo berekeje mu nzu y'urubyiniro Club 662 ya Suge Knight iri ku muhanda witwa Flamingo. Aha Tupac akaba yaragombaga kuririmbana na groupe Run DMC. Bikaba byari biteganyijwe ko na Mike Tyson nawe yagombaga kuba hari. Agana kuri iyi nzu y'urubyiniro, Tupac yari yicaye mu modoka ya BMW y'umukara. Suge Knight ari wari umutwaye, aho bari baherekejwe n'imodoka enye zirimo abarinzi babo. Saa 5 z'ijoro n'iminota 5 habura ibirometero bike ngo bagere kuri club, Suge Knight yahagaritswe na polisi kubera ko yagendaga avuza umuziki mwinshi mu modoka no kuba imodoka ye itari ifite plaque. Ibi bikaba byaragaragajwe n'ifoto yafashwe n'umupaparazi wari hafi aho. Iyi ikaba nayo foto yafashwe bwa nyuma Tupac akiri muzima. Barenze aho umupolisi yarari, imodoka yabo yahise izengurukwa n'izindi modoka ebyiri batazi aho zivuye, imwe imbere indi nyuma. Iyi nyuma yarabasatiriye iciye ku ruhande rw'ibumoso. Abakobwa b'abirabura 4 bari bicaye muri iyo modoka bamwenyurira Tupac na Suge Knight, nabo barabasuhuza. Muri ako kanya umwe mu basore 3 bari mu modoka y'imbere yahise asohora umutwe n'idirishya ry'imodoka, ari ku rufaya rw'amasasu agera kuri 13 ku modoka Tupac na Suge Knight bari barimo. Tupac mu gushaka guhungira mu mwanya w'inyuma ntibyamworoheye kuko yari yambaye umukandara wo mu modoka, bituma ahita afatwa n'amasasu 3. Ntiyari yambaye umwenda umurinda gukomeretswa n'amasasu, ibizwi nka antibale, kandi ubusanzwe yarawuhoranaga. Suge Knight bari bicaranye, we yararashwe ahagana ku irugu ndetse n'amapine 2 y'imodoka araraswa. Abarashe bahita bavaho bihuta cyane bafata umuhanda wahitwa Cleveland. Mu buhamya Suge Knight nyuma yo kurokoka yabwiye urukiko avuga ko bakimara kuraswa yabajije Tupac niba ameze neza, maze ngo bitewe nuko Tupac yabonaga amaraso menshi mu ijosi rya Suge Knight aramusubiza ati ngiye warashwe cyangwa ni wowe, ndabona bakurashe mu mutwe. Bitewe no kumva urufaya rw'amasasu, polisi yahise ihagera berekeza kwa muganga, ariko kubera umuvuduko mwinshi mu nzira bakoze impanuka, umupine yari yasigaye ari mazima nayo yaratoboka. Batabarwa n'ingobyi y'abarwayi yahise igeraho, maze bose berekeza mu bitaro. Nk'uko abaganga babitangaje ngo mu nzira bagana mu bitaro, Tupac yagendaga avuga ngo ndapfuye simbasha guhumeka. Kwa muganga bahise bamubaga inshuro 3 ngo barebe ko bahagarika kuvirirana imbere, banamuvanamo igihaha cy'iburyo. Iminsi igera kuri 6 yamaze muri koma. MC Hammer, Mike Tyson, Jasmine Guy, Pastor Harry Charlton ndetse na mama we Afenisha Cool basimburanaga kuza kumusura, bose bakahava n'amarira menshi. Bitewe no gukomereka bikabije, ku wa 5 tariki ya 13 z'ukwa 9 saa 10 z'ijoro zirenze iminota 3, Tupac Amarusha Cool yashize mu mwuka. Hari mu masaa 11 za mu gitondo umubyeyi we yahageraga agashyikirizwa umurambo. Hakozwe imihango yoroheje Las Vegas, aho umurambo wa Maru Tupac Shakur watwitswe. Bikaba bivugwa ko ivu rye ryahise rijugunywa mu nyanja. Ntabwo kumushyingura ku mugaragaro byabayeho. Bivuga ko kandi nyuma yo gutwikwa umubiri wa Tupac, bimwe mu bisigazwa bye abagize itsinda ryari inshuti ze kuva kera barifashe bakajya barivanga na marijuana, ubwo n'urumogi, bakajya babinywa. Umuntu wishe Tupac ntiyashakishijwe cyane kuko umuryango we utabishatse, gusa bakeka ko yishwe n'abigeze kumurasa mbere n'ubundi ariko ntapfe. Kuva Tupac yapfa yabaye mu martyr mpuzamahanga nka Bob Marley, Che Guevara n'abandi. Ubuzima bwe bwatumye habaho abitwa ba Tupacistas ku mihanda ya Brazil. Ibikuta byo kumwibuka byarubatswe ahantu hatandukanye muri Espagne, Ubudage na Brazil, ndetse no kwambara bandana ku rubyiruko rwo muri Afrika y'Epfo n'ahandi bikorwa nk'urwibutso rwa Tupac. Nubwo Tupac atakiriho, harakibazwa n'ubikisha inyuma y'urupfu rwe. Umwe mu bari inkoramutima ze, Yafeo Gaddafi Fala, wari mu bari banamuherekeje igihe yaraswaga, yavuze ko yari yiteguye gutanga ubuhamya kuko yiboneye n'amaso ye abamurashe.
ariko nyuma y'amezi 2 atangaje ibyo, umurambo we waje gutoragurwa i New Jersey. Tupac yajyaga avuga ati Imana yonyine ni ikwiye kuncira urubanza. Bamwe bavuga ko Tupac yaba yarishwe n'abagangster bagenzi be, ariko bakavuga ko yaba yarishwe kubera nyina yaba yarahoze ari mu Black Panthers. Ku rundi ruhande hakekwa ko Suge Knight yaba yishe nyuma y'urupfu rwa Tupac kubera umwenda w'ikirenga yari amubereyemo, ariko uyu yakunze kubihakana kenshi avuga ko ari ukumushinyagurira. Abantu kandi ntibashira amakenga itsinda rya Bad Boys ryo mu mujyi wa New York ryari rikuriwe n'uwo bita Sean John Combs wamenyekanye cyane nka Puff Daddy cyangwa P Diddy, nabwo bikekwa ko yaba yishe nyuma y'urupfu rwa Tupac. Ibi bakaba babivuga bitewe n'ubwumvikane buke bwari buri hagati ya Tupac ndetse na Christopher Wallace uzwi ku izina rya Notorious B.I.G. Abandi bati Tupac yashatse kwigana Elvis Presley, ntiyapfuye ahubwo arihishe. Mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi ukuri ku rupfu rwa Tupac ni kuvugwaho rumwe.